Ronaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lagkit di napalabas. Ano ta kunam, anak? Sumuko kan? Di mo maanusan ng tagyan di takas katulong. Awan pa na talo nga bulan mo, anak. Manigatan ka diti trabahom? Tatang, no ti trabaho ti unag ti balay, sa anak amarigatan ta kayang kayak. Numampay all around nak, sa nalawa ti dalusak. Nagdalusak ka dagiti na dumaduma kwarto dito salas, kanda iti aglawlaw ti balay. Handak ba't handamat problema, iti panaglutok, gabuta imasin dati lutok. Ken, ti ba naglaba, nalakamot lang. Ken, ba't lagayam? Sayang anak ko ata nangatot sweldom dita, agas katulong. Ngayon budnot ko na ni Brenda, nga nangala kasukat na. Nga magulo ti pamilyada. Ananusa mo na anak, ngayon, diyak kayat nga maimatangan ko ma, di kiti mapaspasamak tatang. Ano nga min di kita mapaspasamak? Dinamag ni tatang Manong Nemi. Nagpakadag idi kadakwada, dananang, kinitatang, kantalo ang kakabsat ko. Ngayon mapanak, magigasang-gasat dito'y syudad. Imbag tadda ni Brenda nga nang tawag kanyak, kat in-recommender na nga siyak ti kasukat na. Kat impagdahar na idi Manong Nemi nga gano saklaeng tanagulo ti pamilya nga pagserbiya. Kasano nga min ti bagbagam nga kinagulo na dangdang randa ka kadi. Pagsawsawan da ka kadi titakas. Saan tatang? Ngayon di kiti masasaksyak, di kiti makit-kita, kat madi. Agasin nyo, mamanong agkita da kiti agasawa, nga amok. Tamamanong agawid ti lalaki. Ngayon no kakaiso na nga sumangpet. Sus, diyak pa ng puutang na saan da nga nagapa. Apa ditoy, apa dita, apa. Oh, sus ko. Anat pag-apanda, may pag-ap ka ti kwarta. Awan problema ti kwarta, tatang. Nabak nang ti lalaki, timat babae, naway hawmat nga gwidro. Kinapudno na, makakit-kita ka na iti ado nga kwarta. Maiwarwarang da. Ay, samuala lang. No dumawat nagiti duwang anak da iti kwarta, iti inada. Sus, basit ta 5,000. Kaduan na nga sa 10,000. Ano ito pangusadan ta kadagiti a kwarta? Kit pagbalog ka. Agbasbasa da kuno. Ngayon, saan samit ta, ni ibarakada da. Kita mga drug addict digiti a. Kaslakas ta, tatang. Delikado nga da. Kasano nung nakahada ta lalaki nga anak na. Kasirkan na ka. Diyos ko. So nga tamit. Kita nyamat karalamidan ta babae. At lalaki na tatang. Ana? Pasaray makit-kita kida. Iti hardin. Diyos ko. Kat madi nga nga. Kita mo kit-kita ini da. Numuna ta. Agkabanuan. Inaudi pa yung siyak. Ti lalaki ni ma'am. Mapanano ka pastriken. Iti rabii. Sa iti hardin da nga lovemaking. Magkita ba't idan ako ata. Dinamot amo nga daak iti asidag. Susa, pagkat buy-buy amit ida. Talawak ida na, tatang. Gapo iti deta, mga amot, no, ada boyfriend mo dita. Ada family driver, iti karuba mi. Banjo tinagan na. Agar-aram kanyak, tatang. Ay, susanak ko, ya, dugayam di kiti naskin nga paganadam. Agan-anad ka kiti amom nga nagulo iti biyagda. Agan-anad kamit kada jay agar-arim kang ka. Mga no, agbaling kanto nga daksang gasat nga agawid iti probinsya anak. Ha? Tatang, sapsapulik tinimbag agasat ko. Barbareng no makaanosak. Tapno ikasta, agbali na ito nga nagasat akatulong. Kasano kumati man nagbali mo nga nagasat akatulong. Manong Nemi no anyaman di kitimbaga kinitatang ketpudno unay.
nagulo nga pamilya manong. Haging nga, ngiti may sangal daw, dimteng manen ni Sir Ruel. Inukat ko ti gate, simrek. Sir, dakay manen, agapa ka di manen kaniya, mamina. Ewan pa iti aldaw nga sami panagapan ng basta nga suwang petak dito. Gadag pa'y sumano. Ay, susapo. Nagdinoklos manen digiti duwa manong nemi. Sige! Sige! Aramidem! Aramidem takat aramidag bet! Talagang matagas at aramidem mina. Nga sikatin mo na. Ano nga saktin mo na? Sikatin mo na nga naglalaki. Amom, siya kumati adad nga mga ramid ta siya tilalaki. Ken baknangak adot kwartak nga ramatek. Ngin ket di si kakid di. No anya kidi? Gapot saan ka mapmapnag kanya? Gapot na bisyak? Nangala kang matindit sa bali? Kit nga ubing imiti ka? Hangko kumamit inaramid da ito eh. Mina, no saan nga sikat ng irugi? Oh, tula amin. Dito tatandaan ang Ruel. Ha? No saan mong isardeng teraramidin? Tiyat lamon no anyat mapasama. Anya ba lang amin tikayat mo, Mina? Nakasagana ka, alis tulaeng nga mairwar mo, makairuwar ka kadagiti kwartal kahit mo, kastusan, nga ilalakim, nga burburburin dagit anak mo, itaon ka sa iskan na. Magulo ti kasto nga pamilya, agbabawiak, no apay nga sikati na kaasawaak. Oray siya, agbabawiak man, no apay nga sikat nagbaling nga lalaki di biyak ko. Ngayon, dahil ito tatandaan ng Ruel, dumteng to ti pagpatenggaan ti amin. Nangig ko mismo dagitoy manong nami nga panagapa dagiti agasawa. Itisahan ko nga amo manong. Deje gaya men tinaudi apan nakakita ken panakisarita ken ni Sir Ruel nga si Bibia. Gabot na ipadamag laengen manong nami ti may nga bigat nagring ti telepono. Siya kumatimapan mang sungbat, iso nga nag-alisto ak ngem naon na anak. Ni Mamina tinakisarita itutong tawag. What? Ti asawak? Agraman ti kabit na? Nadisgrasya da? Diyos ko, nakunakitinakan ko. Nagkano ti kutseda manong nemi itirangkis? Ket sigurado nga sandang nga nakalasat. Intereda ka nun iti ospital para iti panakideklarar na dead on arrival. Nakigtutak laing ni daggaragak ti bakit. Balegi! Diyos ko. Paunit kinatakas na ito yung babae. Balegi ko nana. Dito ka din ti resulta ti panangipangta na ti biyag ti asawa na. Nay mansayag ti bangkay ni Sir Ruel dito'y balay na manong nemi. Nga awamal na ti makitak nga luwang agted-ted kadigiti agkabsat ken ni Mamina. Nasla nagayayatan da nga napukawan ni Sir Ruel. Itian niya nga rason. Banjo, bagmantay may ka. Nagulo ya. Huwag nga ron. Kat di na, di kita amom, kumusta man? Super ti kinasiyada. Naornos si pamilyada. Kastandot bangunin ta nga pamilya, Marisa. Di bang panunotek, api ka sa ngagladingit di kita giina? Simple lang nga sungbat. Agragragsak dan. Kaamin nga, napanawan ni Sir Ruel akinabaknang pagbibingayan da nga gina. Ngem saan nga isuday ta tinapasamak manong nemi gabot ta dimteng ti maysa nga aldaw nga pinastrek ko ti maysa nalapsat nga babae ken nalapsat medyo na tainganen ken nalapsat nga balasita. Inyama mo manong nemi ti maysa kadakwada nga isu ket social worker. Nga ti kadwa naman ang nemi kat iso ti putot de Sir Ruel. Ada ka din ni Mamina? And ma'am, dumanong kami.
anak ka ditaran tamam. Ibatim dito nga oping. Dito nga balasitang, kengkwana. Gabot awamatan ti sa bali mang claim kengkwana. Awan ti kabagyan ti inana. Dikat kahit nasawan, ti pamilya, ti amana, iti pangitadan mi. Yung banag manunemi nga saan nga kayat nga awatin idi ni Ma'am Mina. Ay, saan nga mabalin? Bunga ti pa ng libot kanyak, di asawak, agtalanad ditoy. Ma'am, ipagpakasi mo lang, baka makasurutan yung tumitlaing, talasing pet ni Sandra. Mabalin naman ti tumulong dito, gabutam, narumamat iti trabaho ti nagtibalay. Di marisa iti manamayan. Sa bagay, duwadan nga katulong. Hanyo ko mga trata rin akas katulong. Trata rin nyo kas anak yo. Bigbig nga anak, ti putot, ti babaerong asawa. Ma'am, ori may sa kalawas lang. Tawari subliyon tumitlang kanya, no kas pagarigan ta, saan nyo nga maanusan? Wuno, saan na kayo ang maanusan? Manong nami imbatid ang arud ni Sandra ket ni Sandra imbaga ni Ma'am Mina. Marisa, kuyogin, iti abay ti aso, ti pagpupukan ti aso, iso ti pagyanan na, iso pagyadad na, iso pa nagkakwarto na. Ay ma'am, abay may nakasta, saan nagkakagsikat mong isuro? Noan niya ti kayat ko, isot mo pasama. Manong nemi ore dal talong aggiina timang malmaltrato kini Sandra. Ay sir, ma'am, ano ko mamadadangran na kasta ni Sandra? Oy, saan ka makibiyang dito Saan ka makibiyang? Mapaunayin, siya kong tipungutan nyo, siya kong tibaunin nyo, siya kong tagdubra, siya kong mga ramit tibaon nyo. Haang nga sikat di kayat mo yung mga ramit. Nutikat na ito nga babae, dito nga kamsat mi tirwar. Kada doon to nagiti kondaway manong naming nga mapangko ay aywen ni Sandra iti panaka kwartuna ngem saan nga asidig ti aso gabuta impalikod kong inyakar ti aso. Abing aming nga hastit nagbalinhan ti biyag ko, ti biyag mi, Ate Marisa. Huwag nga rod, nasisino ko pa'y nga ulilan, si kapit na may iruruman. No siyak lang ko matinagbalin nga kapsat mo, uno anak, at hanggang irurumin natin ko, abot kanyak laang, ibilang kapod no kapsat ko. Agamanak, Ate Marisa, agamanak. Apay mat ngamin aga nagbalin ka nga anak, ti may isang other woman ako nada. Diyak mo nagayatan, diyak mo amo nga pilyan, tagbalin nga inak. Diyak mo amo nga siyakit may sagayam nga puto tiruar. Ngayon no apay ngamin nga naksidente, da papahin ni mama. Diyak man mo. Madaman sa amat investigasyon. Uwin, yung kanina sarhento, nga ramidan na ti amin, tapos kasta, kat maamondan no, niya ti makagapo no, apay kas jay. Intultuloy da manong nemi ngat minaltrato ni Sandra. Kakaasyak mat nga gan anawa manong. Nga daragi di gundaway, nga sipaten kuma, ni Alex nga inaunang anak da ngem siya iti mangilenged arakupek sa siya kun di masipat pangabing malait ka manen Alex ubing una nga dagram ano ko magbasol na haking kamanong name nga dimteng manin ti may isang gundaway anak na saksyan no anyat na pasama anyat inak na saksyan. Nagpakada manong nemi ni Mami na iti may isang abigat. Mapangkano iti abogado. Si mangpat kanon ti abogado, manong nemi abogado ni Sir Ruel, tapno maawandan. Tapno di kastakad mayakar kanon, itinagad nga gina, ti kinabaknang. Mimdimteng nagpupungtot. Buisit! Buisit! Ma'am, apay.
Iyalaan kayo tinalamis ganda nung ma'am. Hanan! Dadya ka Sandra, ayan na. Ada sadya kasi iti ibabaw da Alex kini ani. Wano na ilya. Dadya likod nga gagait. Nga kastaon iti lingat na. Oo na yun kastoy. Anak ang datang envelope nga gaman nyo ma'am. Inted ti abogado. Last will and testament de Ruel. Di, ada dita nagitinagan nyo. No sino tagtawid. Ti makadakis kami. Dahil nga Sandra, isulaing tinainagan dito eh. Diyos ko, ang mga nagdadagas nga ramidan na kini Sandra. Naku, nagtinakam kumanong. Napanak itayanda. Wano ayan ni Sandra. Gusto na, naginanakan. Magpakamato, mga punasak tilingat ko. Tilingat mo, itibukot mo. Saan mo kamailan nga punasan tilingat mo, tibukot mo, ading ko, siya isong asyaho na. Nagkiamanak, ate. Ate, ulit dandanin ti makalawas. Kaya't ko nagsubli dyan DSWD. Ngayon ipandakamat iti ibaya ang punan. Naseset sa dyan ng hindi to'y. Ading ko, noadala ko mahubaling ko. Hagananag ka. Gabuta, adada ka sa pangpanggripendakin ka. Ano? Ala, agmerienda ka na. Sumurti ka kanyag di ko nagbunak kumangin, numakita da ka. Ituronda kang tumanin ni Ebon dito eh. Tapno lang agrigat ka. Siyak lang di pa matsadya. Napanak nga rod manong naimi ti unag at mangmangig ko ang agsasarita na kita agiina kapatid dimtengan da Alex Keninelia. Kastoy pagsasaritaan do. Ngam apay mama. Apay nga awan tinagan tayo dita last will and testament ni Papa. Apay. Apay nga sang nga sika. Apay nga dadya nga Sandra. Gabuta isulang tipudno nga putot na. Ano? Da kami nga ron. Saan na kami nga putot? Ni Papa Ruel? Adadapin na siya. Saan ko maipahinta anak ni Ruel? Dadadiga po na no aping kalikagong tinangampon ka na kayo, di ba ampunan? Ngayon tidyak ka mo. Naggapo kay siguro iti loko-loko nga pamilya. Gapo takas taon iti ayat ko, iti nga mang disiplina ka na kayo. Nga man nati kasasadyo ita. Ha? Awan turong tibiyag. Di yung may pasdag tagbasa. Agtawid kam tumitlat ni kinabak nang ni Papa. Ape ko mga gayab kat saan na kam nga putot. Kaya na kayo, asawa na kayo. Ape nga, handa kayo nga ibingayan. Kagurguran ak ti Amayo. Uno kagurguran ak ni Ruel. Gamutag peso nga siyak idi. Ti, nang imuna nga nanglipot ka nga. Takasan mo, dinakmat masango. Gamuta, busy iti negosyo. Di kasapulak iti sa baling lalaki. Awan sa serbina na ito nga natayan ni Ruel. Awan sa serbina na ito nga nagbalig at nga nakapapatay kang kuwana. Anat kayo ito nga sawan? Mama, impamuspusak no kasano nga matay. Nang bayadak iti lalaki nga mang disalign iti kotse ni Ruel. Iso nga napukawan ti direksyon kat natdag iti daras. My God, dahil jay manong nemi tinangig ko kat napanunutak nga in video in record kat nakarecord amin. Ano nga rin taramidan na yung mama? Aramidan diti amin ang pumuspusan. Tapno da tayo tagtagikwa. No, nasken nga papatayan tayo ni Sandra. Kat aramidan na neta. Ha? Hala. Diyos ko. Ano taramidan? Ni Banjo. Tinawagak manong. Banjo. Abaya. Ano dakas mapaspasama dito ayang ko? Ada mamong nga polis? Ada. Ito naman tikol number na tawagak. Agrapotak. In text na reta nga number in dial ko nga dagos. Kabayatan nga sapsapulan manong nemi dagiti agkiinano sa dinot ayan ni Sandra. Manong nemi
natawag akong ti pulis. Sir, siya ni Marisa nga katulong da ni Sir Ruel. Siya ti makasaksaksi ka na gini papaspasamak dito ay. Umay ka ikaw sir, gaputaan dadaga sa pangpanggapanda, dagiti agiina, iti pudno nga putot ni Sir Ruel. Ano ya? Alam mo, siya iti nakin igam ti kaso, iti panakadisgrasya na. Ala, umay kami dita. Nunas nga kakuyog mi ni abogado, kaya umay kami. Dartradisyon nyo sir, kaya talagang sapsapulan dan na to eh. Ito yung bilang ko kakabsat. Manong name ng ngigkuti case ni Sandra, ulud-uludan dang isarek idiunan. Ay, di ba asal ko na kayo? Apay katang randa. Apay. Inanawak na idak. Ipatan nyo ni Sandra! Ipatan nyo! Ginuyot ko manong name ni Sandra kit nakalusot. Inarakop ko, ngayon pan itilikod ko. Noon nga man titakas garamidan nyo kay ni Sandra. Saan kong ipalubos? Siya klayan, tinangran nyo. Sige, tungpaindak, pungutandak. Pastasan nyo nga dangdangran ni Sandra. Oy, aging lalay nga katulong ka lang dito ay. Noon nga man tikayat mga aramidan ito na itang bastarda. Kaya aramidan me. Amog ganda kasterara pang panggipin nyo. Nanging ko may mamina. Dahil iti utek. Iti pa nakapapatay ni Sir Ruel. Nanging ko yung bagayo nga dahil iti mastermind. Ay, iyap ka nga katulong. Ngayon dito iti may bagag ka na kayo. Nag-report akong kadagiti pulis. Asidagdan. Kapag isumit man nung naming mangigbiti sirena tilugan din iti pulis. Haliya? At ebidensya. Nai-record ko ni i-video kayo. Ti panangibagam nga sikat ti mastermind. Oh, piyot ko nga katulong. Ginuyot ko ni Sandra manong naming kat tibanay kami nga naglimang iti maysa ng silid. Hay! Rumor kayo! Naging ka nakastriken di iti pulis manong naming. Ta tinulaga ni Benjo nga kuyugad na ida. Inrantak med idi manong naming saan nga inlock ti gate tap na makastrek da. Aging ka mangigmin manong naming kaniya Sandra nga puspusasan dan digiti agina. Ate Marisa, agyaman na ken ka. Amating ko. Nangig ko mismo. Si kalaeng tinainagan iti last will and testament ni papang mo. Ngagtawid ka na kita kinabak ng iyo. Dahil ti kayat da nasulbaran tapno maagaw da ken ka. No kahit mo sawan, ate? Buwak na nga, bak na nga ton? Katuan. Si kangaro ti kakaiso na nga putot, dadi si Ruel. Ngim, sa naglatangan na ragsag, ura ado ti kwarta ate. Gawa taomet ni papa, taomet ni mama. Ading ko, at tuyak, saan ka nga baybayan? Ni panawon digiti pulis, digiti agina, ket tilangin abogado, tinabati. Sandra, sir, siya ti abogado di papang mo. Namam siguro nga si kalaing ti kakaiso nang agtawid ka digiti kinabak nang. Ngem, saan ka ama kay gamiti kwarta, ta menor de edad ka pa ilaing. Sa lamayagaran tinagan mo ka digiti pagsanikwaan into no agtawon ka ti 18. Manupay nga tawon deta. So nga kasapulan nga da pagtalkam nga mangigam ka na gitoy habang nga awang paitiitin mo. Sino ti kayat mong kakaduam? Ihawon sa barit nasaan na ni Ate Marisa? Ha? Ate, kaskunam, dinakbaybayan. No, kaya kabaylan nak isalakan iti panakadangran ko. Kabaylan nak matngarod, nga tulungan. Nga gigem kadagiti ado nga kwarta nga natawid ko kini papa. Papagayam ting kay nangigahan ket sumagmanulaeng nga paset ti pagkasaritaan ni Marisa nga halos na ano ko natin namimpinsan nga daytoy ti pakabuklan na. Ngem napimpindas to no kay mangeg
mismo digiti rugi ken paggibusan na into no 12:30 iti programa nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Aya, iti programa tingalagip tinapalabas, idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kini Reynaldo Ray Fiesta, nga darita Honolulu, Hawaii, nga pagkapuan kadagiti agkakarakala premyo. Malaksid, iti weekly and monthly prizes, adarito agur-ure kada kayong grand prizes, agas kumati grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, umawat iti 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Can may special award, umawat iti 5,000 pesos. Imagine, oy, numadama kang agbibuy ata. Dito page ni paring Ray. Nga Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-like, paki-share, kaya nag-follow kayo kumakala ito yung page. Kat no, may upload to reto iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. I-like you, i-share you, ken ag-subscribe kayo. Tapos ni kasta, no, once nga adla may upload nga video, iti page ken YouTube channel ni paring Ray, sumrek kadagiti notification. Pagkahim ni Manong yung anemi nito, Nemi Ruiz, Nemesio Ruiz, tilagip tinapalabas, kaya ti Dirmanong Nemi, iti page ko, nga Dirmanong Nemi, kaya ti YouTube channel ko, nga Nemer Studio, kaya kasama ten lagip tinapalabas, / Dirmanong Nemi, kaya mabuy-buy adak, iti social media, iti na dumado mga page ken YouTube channel, pabagayam, kaya mamangigdak iti radyo, ha? Kaya diawis ko, ti pa nagsurat yo. Kaya ito'y lagip tinapalabas, Sentenciador Award, Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Yan, no, adaan kayo iti success story na imbaligyan ng istorya. Kasi lakad ito istorya ni Marisa Katwa. Katulong lang ngayon ka po, iti panagan-anos na nga nagserbi iti magulo nga pamilya, adagay magurure keng kuha na nga na yung pag-agasat. Iso nga title dito yung video tayo kat naggasat akatulong. Iti pa nangisakit na dito yung kakaiso ng agtawid. Ha? Iti pa nangisakit na. Kat siyempre, nakuna na itay, awan sa bali nga pangipanak, dagiti daduman sa ang sika ate. Digate, milyones ti pagsasalitaan dito Diba? So nga ti ending to na ito, maamuan nyo to, kat talaga nga naimbaligyan. Ti pa nagbali na katulong ken kinasiyat, panangisakit ni Marisa ken ni Sandra. Kalaka jay, from Marigrigat, aging nga si Maliwanwan. Kasi ti sapsapulik nga, kasi ti may sakanagiti ororayan ti nga isurat yo. No kasi ti pakasalitaan nyo, computer yo, sayo isa niti email address, ti remote biyang, nemiruiz@yahoo.com, wala saan kat nemiris123@gmail.com. Kablawan tayo man, di kita kang kanayon nga aglalay kada tayo. Dato tayo insan kada tayo ni parang Ray. Ay iti taganan. Iti messenger. Ito'y kablawan tayo man ni Sel La Cuesta Agkawili, ni Solidad Calpito, ni Judy Dulay Rumusud, kasama tangin ni Rolando Valdez, Leti Estrada, Dina Lazaro, ni Rosel Estabilio Sogi, kasama tangin ni John Gilbert Aliado Rombawa, kan kasama tangin kada Jackie Rowena Jongjong Saldi, kan ni Berto, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., Noraline Perdido Tamalay, ni Alexia Maburang, ni Mark Louie Magandangdang, Remedios Aguilar, ni Nini Alejandro, Eugene Tejada, kasama tayo ni Nieves Perdido, ni Eva Gagola Galima, ni Maxima Borreta Ibay. Ken amin kan, basta asin naman ti makabuya, agbuy-buya, kaya nagdengdengeg, happy watching and thank you for watching. Ala, aging ganto manen ti sumalin tuman nga YouTube nga video nga mai upload dito page ni parang Ray ken YouTube channel na.
Ito pagkayam nyo. Thank you for watching.